Joloch mag lig madung mapacho kae korka joma mine Police Bullets odhiamodhi gi Ulinzi Starlets goal achiel e tugo manogo kawuono. Bullets emano kuongo loyo kokalo kuom jatugo Diana Wachera. Jatugo ma Ulinzi mabende gocho ne Harambee Starlets Fasila Dhiambo noloyo ne Ulinzi kodong dakika 13 to tugo rumo. Moketo duoko mogik bedamodhi mar goal achiel. Moro ka moro kuom timbego mabende osewito mana tugo achiel e season ni. Generally game kwa poa kwa both sides, sisi tulikuwa tunacheza against a better team, so tactically game kwa poa. Kwa poa though siwezi sema result ilikuwa ataka sababu niko home, nilikuwa nataka maximum points. But leo nashukuru God kwa hiyo opportunity. To be honest, mimi kwa life yangu ya coaching sijacheza against Police Bullets. So hiyo first half ilikuwa mpaka niwajue. Shajua then second half after time hapo niko na time ya kurekebisha vitu. Naweza sema tulianza first half on a slow. By the time tunarudi to pick up in the game, pick up second half. Na ukiangalia vile tumecheza first half na second half ni totally different. So naweza sema tulianza too slow. On the tactical end naweza sema kila kitu ili work out. Ni tulianza slow. Kocha manyene club ma Gor Mahia Sinisa Mihi kocha kotuke mokwongo gi loch bang' loyo club ma Mathare United gonda 2-1 e tuke adhula lig madung pacho kae mano bagia lap ma Dandora. Mathare noloyo gol mokwongo